Soifomanuia ai ole whaopoponga o tala yo VAIFANUA lau Samoa Entertainment TV mai apia. Ele imanao ia le li ile na maua ile malai wa le lei fale olo su elo na tino ina wa masalo mia el office o Tuesday. Ole mafu angale na ole longo leo Mosef so anili su ino le tino le pase selea ale mlanga mulimuli le va mai amli ka Samoa le faingol va yaso peitai na mawailo na au mai afana nao ni fuala au fasai to tonu olo na ofu vai loto. Ile mai tau le ofisa ole soli tu la fono na faatino i se awala ina yo au mai ai fana na le se lau fas futasi kalama ole fuala au fasa ma tau tia ole aisa. Ole li ile tolu se fululua tau sanga o vai lele manu ua moli ai neile umio fuala au fasa le metafetamin male au mai au mea le faatangaina. O le whaasalanga o iai to ingo soli tu la fono pe a whaamao ni le class A o le solo a toa le whalpuipui. Eni se o talawa si itia ilunga le te tele o whaamomoli o fuala au whaasaina mai Amerika Samoa. Ina wato e maua fo ile uta o pusa moa ile astona ina te anei. Le whaamomoli na nana mai ai to tonu. Le ono tesima le o tolu lua kilo o aisa. Na maua ile wafui mata utu, ole utana au mai ile wafui whangatongo i tutuila. Ma maua e enga e masini matomai whaono pone i mata utu. E maua atu tanga pepa o whaamomoli o aisa ua matua maopo lelei i totonu o pusa moa o loo malo ile aisa. O tai au nei, o le vouto i maua se tasi o tatou pusa moa. O le awalana na amai el tatou ono kilo o tai au nei. Ia o le tatou pusa moa fo e peo na whao ngā ina i le. Se tasi o tatou mta ukusa tatou tanoi mua. O le popole nga telea le mtanga luenga o le o amatau na ria i mai mta ukuni. O le iai o le tangata i to tonu o tatou, o le li o leo o tatou ofisa ma mtanga luenga. Ea afia i tatou mta uk, le vo isa tatou tala no mua. Ia i se tasi o le sa whainga luenga le mtanga luenga. Ia mai o fo i le sa afia le taiao nei, se taimion sao no le o komisina. Ia o se tasi fo ie paul fa mtsalanga e mfayon tu inato se tasi o le ngalue terminate tonu tatou malo. O le sile o wala lo fa au peo na fa au ngale au fai pisi nisi fuala au fa asai au mai ai le o loa ilo tatou tunu ele au soli tu la fono. Mata au fia ia leo le tama e limas fuluiva tau sangal matua o to mtangi ile umia o fuala au fa asai no le aisa. Male au maia ile tunu oni o loa ele fa atangaina. O le kamali ila le Samoa ngi ia kamali whenga ruenga i se si vaenga o ngā ruenga ale malo lungo le waf le vaenga o le quarantine ia lima su iwa kausanga le makua ia lau ka fia mo Februari wala awai ai o se whangalanga ngā ngi ia whapopo koi se mako kalofo inga ia lofangia ka kua o le kau ke alo ku le Krisimas ia o le vai mao ia o ngisi vai kaimi e fie ka e whakelinga mai mea mai ngei. O whaalongolongo mai fo ngisi pusa moa lumanga ia mai. O le whaso soro inga rā poa mei e kula i mai mere sau mai waa lea. O loo kaun whai fo ile mako ngā luenga whai whakasi ma leo kuila. Inga ia mauki ngoa e ise so sangi e maua kui ngei ia mako markiuke ia ma leo kuila. Ngisi o whamau ngai whainga so sangi. A loko sisila ia wa umale la kikile sa ia ilisi pusa moa ia le faso soro lunga pe sa ngole ia fonti ia makua ngau ka keminge ia mai mengi ko a faila ko ngau le ia ka mo sili aku fucking ngol kula fongo ia mau kingo ka ko amaka le ka usanga se swinga le mo ka ko walong fanga. O le sala, o le fo ito ingo soli tu la fono fuala au whaasaina pe a whaamao ni le class A o le solo a toa i le whale pui. O mata upui e lua, o fitu wa inga o inga whaamawina o le au mai o aisa i le tunu ui to tonu o le lua o lua lima. Ma le petia ai tu la fono o tua oi whaavao ma loe au fiai le whaamamoli eiva te sima le wha kilo. E le fau le wha upenga ina o leo a Samoa i taimi o la tau osa wha inga, ma so enga tau whala au wha saina.
O le wha upenga ina o leo i taimi o lato was wha ingai tau sa ngai fia watua nai o se vaenga lava leo le wha tinonga o ngā lue ngā leo na sawai. E o lea ma ave a lato whanai leo ailo lato saunga le mu e pe on sau noa le tātou paanga mai to tonu ina ua fasilingia. O le minista lava sa sainia le wha tananga i nā taimi leo ma whana i oso whainga peitai. O le Vanstal Wailen sa no aile fionga le palemia le sunga la uli le mali toa polata i vao le te Fosi Schmidt. O le minista fo i le mtanga luengo leo lona sainia o le whaatananga whaaltu la fono e wha upenga ai leo. Mo le leo ina o la to i taimi o swainga. O le vai aso le nei na o saini nai warrants ia ma whaatanga ai ali leo. Na to te wha upenga ina o nor tūlanga o swainga i fola au whasaina. Pe lava Samoa no tata longo ma se whau mta upu nei e leo se mta upu e va ai whatau va ai tato whainga malo. Ua matua musa e sae le tūlanga la matia o le tunu alum whanau le tunu atoa i mta upu nei. Ma e le tu e tau mua alo fo i le malo e le tu e tau mua alo fo le ofisa o le leo. O lea wa maua maili poti se teiming to wo le interview le komisino leo. Tau tia. Wa pei al ta longa i vai per whatau ngor suka wa matua ma ati. Leo ai la tau nei whaipisi nisi sua tupe i le ola o tangata. Ma e matua tu lai ale malo le teimine nei e ta pena le ano fale. Ina ia mai i la tau nei i le tulafono. Masau no ail komisina le tu mau mtanga ringa afa msanga sa mwelu le atawa. E le so ona avatua fua foi le whaatananga e umia i leo whana i taimi o la tu whainga o whaia nei. Ia mafuanga fo inga ua whaupenga inga mkanga luenga. Inga ia mauki ngoa. Ia saunga le mula uwhenga luenga le whakingo kiuki. O le ngā luenga whai whaatasi e peo na sau no afa masanga i talo sanga i nai le sosani le tunu i le taua. O whai nei whaasanga i whala au whaasa. Ia mo mia ke leile sosanga i kako kungu. Ingisi o lo la ko whaia le whakauingo whalau whasainga i kongo la kungu. O le kiuke fo ia mako. Ia mauki ngoa saunga le mula kungu. Mai whala au whasainga. Upenga le whakangainga. Ngā ukusi sila i los whainga leo. O le maua me i e lua kei me kasi. I le vai aso la vai atalua ia se fulu valu na tau fia. I le ofisa o leo. Mai no fuanga nau o atu ia yoso whainga ia au fia ia li e mata mai ta i leo tueta lai tua. O le sifuru malvalu lea. Ia ko a kolu ia i la ko ka mai kai. O mea Samoa ia o whalau whasainga o le aisa. Ia o paipai ule ngai le aisa. Ia o whanga le lai sengea. O puru whanga ma whanga i le whakangainga i kongo le kungu. O lea ngaluenga. Ia sa whakingo i se vayanga whapiko o mkanga luenga o lo i kemingei. Ngā whakauri mai inga. Ia marasa ilinga o wha mau. Inga ia maukingo. O sai umai lang ko o lo a fia iotsu ku ngā whongo. Morsi le fia ua kao fia uma le sifuru ma le ongo i nga kau sa moria le aso ngei. Ai e lua i la ua sakala i kuongo i se o mafuanga. I la ua ia o kamaikai uma. E tuai lava ai whai mai. O fōlinga wa aia le nā lea ua mawai nei tangata o lo wha awala mai ei. Nei wha mamoli fuala au wha saina matautia mai Amerika Samoa. O le au whai ngā ruenga lava le malo o ngawha ma le pui ngau tua oi wha avao malo. E pe o le au whai ngā ruenga le biosecurity po le quarantine Samoa. Ai o se vaenga leo le wha soa al tamata i pule le office sili o le mta ngā ruenga o tute le fionga whono ti tala i tupu. O le popole nga tele nga le mtanga luenga o le ua matau nga ria i mai mtau kuni. O le iai o tanga tau i totonu o tātou o le li o lea o tātou ofisa ma mtanga luenga. Ea afia i tātou mtau, le vo isa tātou tala no momo. Ia ise tātou o le sa whainga luenga le mtanga luenga. Ia mai o fo i le sa afia mtaya o nei, se taimion sao no le al-komisina. Ia o se tasi fo ie paul fa mtalanga fayon tu nacho se tasi le ngalu terminate to tanto malo so official tanto malo ole onga mta okune male te ole winga la tala ile in a level so desperation o tamatani na to so tula fo wa matana so maya to no le ole o tang tfe malwenga e ngalu luwe to no tanto pupuinga fa twa o fa malo ma o se pole nga lea in tanga luenga i lua. Ia e peo na maa li e tsaunua nga lea fionga komisina.
ia ele alo tula fono so se tas o fea te fai ngā lue ngai ai te sori do tula fono ia e te tawana e tali fams no ma e tali le tulanga o le ngā lue ngā fa so tula fono sa e fa tinoina O le maua tangata whai ngā renga le wafu I Samoa, o le whai ngōwhia fo I le nao na maua so tanga ma tangata au mai ei wha moli mai tutuila. Maua tō whai, o le waisuna I tūla I eisa vanga I lato ua tau whia I lalo le wa ai ngā leo leo. O le whionga palemia lea na saunoa. O le whionga palemia le sungala au le mali toa le watea plata I vau Fosi Schmidt. Na saunoa I le sauni ngā loa I o le ta iala o le sau tu whaatasi o Samoa tolu. Mole tu uititia wa fianga masuinga o le tau. O le sini o le wha moe ia mawhaiona ngā lulue whaatasi tunu o le langi au fiai mātu motu la iti. Whaatasi ai maisia tu motu le Pasifiko lo tau la mui tau mwhainga whaititia suinga ma ale. O le tau e peo na yeile si isi o le swatai o matangi ma losi ma fianga o whaato anga I susu ya o vai tau o ti munga. Sauno le palemia wai ai neilo tātou wha moe na ia whaititia kasa ona e se lau male whaatesi ma le tasi ki kalama I le tau sanga lua o tolu lima. Whaalau tele vau matua mto ngā tongo. Si tia tūlanga o le fofonga tau mawha o le tunuu. Whaalau tele pui ngō vau matua whaasao. Whapele una ia wawa noa tutusa moi tūpāua li I matama itai. Whapea I lātou olo o iaimana o ngā whapitoa. Olo avel whaamawha il pui ngō tangata lau tele ma lātou a seta e ala I le toe whaalelea o no whanga u whaalea ngaina. Po o le si tia fo I no whanga saonga le mu. Le loss and damage ona o tūlanga maa ale o le tau. Wa le mawhai lava ona talia tuai atu mo tula I te pe o Samoa. Na ia sauno fo ewi ina la ititile sao o Samoa I kasa ona I laulangi ai o lo tau la mua le una ia. E whai sao whanga uma mo le luma na imanui o tangata uma. O le talsanga ia tātou pa anga ngā lue whaavao malo ia savavali ia la tōtou tinonga e ala I le whaatupeina o nei fuafuanga uma. Mai ia whaafetai ai pa anga ngā lue le UNDP, polokete le Climate Promise, le Global Green Growth Institute, ma le NDC Partnership. Na ia whaamalo fo'i whaalapuktonga tūma oti sui o nuu mafio anga bisinisi mamtanga rengal malo na sao whanga I le nei tau mawhainga tāua. Wa ave nei le whaataua ma le langolango le tamawhai au o le pule fo'i o le Samoa Entertainment TV le sunga vilieru. I ngā luenga le mtanga luenga o leo o whaitau vai yaso talu o na whaanga solo I Samoa atoa. Ngā luenga ma polkalame whaatino e te te atu I fuala au whaasaina, say no to illegal drugs. E le ngata wa so o Samoa le polkalame mtanga luenga o whaanga solo, ai o whaala awi loa wa afianga o tūpulanga mai fuala au whaasa, ai o whaamanuyanga pe asa o loto mai ei Samoa. Peitai, wa maita wina, le o whaatasi lava o le whaala awi loa say no to drugs, ma le se fuluono aso ngā ruenga whaatino e te atuai, I sa wanga o tina ma whanau. A whaala po tuputonga tūma o tile tunu e au fiai, ma le tōmanga moe popo ngā tia po le Samoa Victim Support Group, SVSG. Ai talu le onga tele o sa wanga o fuala au whaasaina, ma tina ma whanau. Ua whaapipi e tu fo iai ma le sauni ngaiva so le novena, po o talo sanga ma ana pongi a whanau o le Campus of Hope. E talo si ai le tafi e sea o sa wanga ilu tātua tunu. Ai o le pese a le li whaifi au le sunga vilieru, ua pāti pati ai le sao whai whaatasi, I le taua te te atu I fuala au whaasaina. Te atu fuala au whaasaina, o le sawa ina o tinau, sa matai, ma le whanau. Samoa tula I mai, tala lulu e whaatasi. Whaamutai o tauanga, itana itai. Le ana malosi uala au whaasaina. Say no to drugs, e manui ai oi malo aina. Na o pide, na o pilo ala o Samoa. Te e atu ilo malosi atoa. Le pili tau
ia mai e tu putele le avio le ana e tu putele poi o le ata mai tato tutu pa atasi te te ea tu nei mea ua o mai ele masani samo ele tu pa apau pau nao pine nao pilo anau samo te ea tu ilo malotsi atoa le fili tau aleana Vanua le tele o tangata Samoa o le atua lopa abai mena Samoa te atu i sawano na matamaka i mapana te atu i tuala au pa'ataina mo se Samoa matia pamanuia le tua Samoa O lau Samoa Entertainment TV mai pia mal whaapoponga na tala i o vai whanua i le nei fo i a songa fua.